Khubor Pibaro ASHA ketup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta kesengi kilong. Penkuk buram ke JSU kisamla bepas bah bat pelat pak ya ke ambulance. Lepli kimau benar bat durmot Father Sylvanus ngi Lingdo St. Joseph Parish Latkor. Bat penpau perthai ke DBR YN Records ya kisamla badon sappan Y Meghalaya Saifa. Ban mentangin pas ya ki Khubor bakam benya. Kejanja Students Union JSU Central Body kumshibenta ban penceluri ki khon samla ha kapuli puthi hene kesngi kala penkop burom ye ki samla bapas pha ha ki examen jangki ha kejingyalang balapelong ha Minthong District Library Jawai ha kini kesngi u Emily ke Jawai u Wailat Miki Shilla ulalong kum ukongsan harengkat kejingya donlang u SP ke West Giant Hills u Bikram di Marak u DSP ke East Giant Hills u Jason Myrom Udoloi ke ilaka Jawai bat kiwei. U General Secretary keseng utrei borlang suchen haba ai jingkren uloong baka JSU amtang baka dei keseng bhalang Henry ka longru kum ka shlem ban sei yeki kraw perkhat ha ke imlang salang bat ha ka jilla hi borok kawe da ka ba ai nuksa yeki menteri sarkar barim ki doktor bat kiwei. USP BD Marak haba ai jingkren ulakentu yeki samla ban minot ha kapuli puthi bat ru ban perkhat shabar kapuli puthi na lor ban penklan ye kabor perkhat khnang ban job yeki jing bawan nakaliang ukongsan uwailat Miki Shilla uloong bakumba kaseng GSU shen kan sedap san pausnem kumta hapdeng kini kisnem kabakongsan de ban kinmaw yeki kam bakaseng kalale yeki imlang salang Halor kajing pen kup burom uloong bakani kam day tang kajing pen irong Henry kadak ban yai pen kenmau na kabenta ban tre shitom shushu. Ha kajing day pat bat ke ambulance kaba ula pelat pat pa hakani kesngi ya kabala sinyang damo uhi ula kentu yaki ban pendon kam hok pat ban sumar bahaya ka na kabenta kajing mentoy pat pa. Kiwei pat kibala ajing kren ki kentup yu doloi ke ilaka Jawai u Poromon Kinjing u DSP Jason Myrom u Nidamon Chulet bat kiwei. Kisamla bala syapen kuburam hakani kesngi kidon kumba praphongot kentup ruyo Dr. Reverend H.H. Mormon ubala yo eka kedan PhD naka Martin Luther Christian University. Nei benta kejat benru, nei benta goyada yo pod yo sam. Bat ko kham tam kamu om kini yo head ni du reklam chuai ma. Tok sen Go great leaders. Kau kan mana yo ini keski. Jangan mereka kanai gilis, jangan mereka senem nau yo senyau. Ni bantok program go kanai te waro ye achievement yo ni sen. Henry mereka senem go nau dapat hasan paus senem. Hei te jangan yo senyau ludi. Ya achievement kiwa gani sen yo andra ko. Tang di example le go kanan ni kinong mi khmat yo mi. Nado former local MLA yang ni kan joy constituency yang ini, udah man deputy chief minister yang ke state yang ini, udah jauh man general secretary yang ke sini, wan beroi khanuki, UMP yang ke Raja Sabha yang ini, man member yang ke sini, Philemon udah man ex MDC member yang ke sini. Nasnya waktu itu dua kelas yang dia tu MP yang ke Lok Sabha yang ini udah jauh man member. Yang kat JSU tiba tok ma jing senyau yang kan. Te cibon. Te adok ni ke ski le, kamu dong ni. Keni ke award function. Lah tak kau bila kecik bentar. Kau pencelur, ngam tan ban ni ki sen. Deu borom ni ki sen. Ban ni ki sen ka mau ni. Ngam ye JSU ku dio senyau na doi borom mencuai. Udah jo le ye ki gambu award. Tegani dah tok cipta ki kamu bah yang gani keseng. Tagi ni kesgi udah i member yang keseng tujuh wan ni cengar. Ke St. Joseph Latkor Parish sasisin kalakup biang ya kanam keburom bat sawa syikisau le jong ke perthai menta kesngi namar badai hangni bala penyeng biang ya ki mau bena bat ikadurmot jong Father Sylvanus ngi Lingdo jong ke jingya selok Salesians of Don Bosco.
Kajing pin KM yaki mau bena bat kajing bu dur mot jang u akia u nong yalap ya Khubor babha u start Bible u kraw perkhat bat u kenra jang kiktin bapher ke perthai u father sngi hap hlau jang kani ka parish la sandur dau parish priest bat pin urlong pat ka St Joseph Socio Cultural Organization. Hakani kasngi uba lambor malnyang ula ais ngau baharu iki computer nakabenta ka St Joseph Secondary School latkor. Habakren hakate kasngi udukhat ke yeng dorbar thau an ke Meghalaya but chairman jang state planning board uba lambor malnyang ulay thu ye ka jingide bayajan but ka St Joseph Socio Cultural Organization but ye thu ye ka jingkarshan jang u yakani ka kanhon but kleiru yala ka juban lak ban yai karshan yakani ka kanhon ka bapershang ban pinne pensa yala ka jong ka lariti ja khatra bat hadu kini kisngi ki bamenta ngamju ino yaki la kalong hakanu kanu ka khep na kalong hakanu kanu ka dur ngajua ya kakti ka diang kakti ka mon ka junga ban serpot serpai ban yarap na banta jongki bakin ki shakhmat namar ngayo i ba ki babun ki khun samla ki badan lamba hapo kani ka St Joseph Socio Cultural Organization ngala sakhi hi daladi Lada pipet hangtay kadur jangar kadon house nem hajar arpo yagaba ki uai ki sur jingruai ki bapher bat ngakan mau hagapor kabagyong idon kam ye ki riam tenrai kasi idon kam kerki bangin habani shim banta hagi program ki bapher ngam shim la penslam marmar ngalayarap na banta jongki day na marketa ki parlot ki badon lang hagani kapor Akwa banpan sengaw siya pi, ya ka jing ong jong pi mene, bangidon kam ya ka office com hall nakbantaban ay training sisyo, ya ki kun samla ki badon hapo kanigatahan ki jungi. Nga sikwa banong mantala don kumba artayo, ngaladep ban recommend nakbanta jong ka office com hall, jong ka St. Joseph Social Cultural Organization, Yagaba pinyo banta bandang kam pentibet susu hagabide bati banta ki bapher hagane kapor ngaso ban penpau ngai kuplay nagbanta jong ki reu rangba ki seng rangba ki blawan ban pensngo siya hagabide bat kajing bat kajing don kam bat ningkong habagiwan gumtu nga ngadang simsting ngong toton say pej mas ngong ba ladabyakan bat ni Father Rafael nga kayang gisko jarang ngong ate hapay no kata. O provincial jang Shillong province o Father Paul o Lingkot ulayat ho baday o Father Vendrami o balasay o Father Sngi nagakam syaray masi hariboy but uniw kena ap masi ula kelalong uklor omtang jang kari khasi janta Henry jang kapurthay hiborok kaway. O Father Lingkot ulayat ho baki Greek shisin kilalingo ba o Father Sngi ulayalap hapdeng jangki dakaktin Greek. Habo pli ketin Hebrew, lendet ke Hebrew. Habo pli ketin Aramik ketin jong Jisu hibogai, lendet ketin Aramik. Habo frasni ketin Italian, ha ni seperti. Yang ketin Latin ru ha seperti. Yang ketin German ketin French. Ketin belai pujai frasni lolong kenra. Wak pobo wek banyalap ya ke Khubor babha ke pangai se Greece. Ha Greece ke pambajudan. Frasni layak tu kana ha ketin Greek. Ya tu kena, kau itu mana bakal mengim ni, kalau buat. Hak kita Greek, awak kinong Greek kini kau, awak kau beri bakum lo, banai, beri nong India. Kini ulah banyak kerana kita jongi, tik patik, iway kita, ufrasi ubatai, hak kita Greek, ya kita jong Greek. Kita apa pajudan manu balong kenra, ya kita jong iway, refrasi kay lalai kita. Uway nikiriuniam, but Akia Jongajingis Lock Salations of Don Bosco, o Father Barnes Mauri ulayatu Lingkot Shapang Kajing Im Jong Father Sngi. Kapaso bo o Father Mauri ula ay Shapang o Father Sngi, kalong bo ulong uba iit yalaga jong kari but kajat penriw, unong hikay, start Bible, unong penne pensa yalaga jong kalariti, banyaw kentang ya ulum sopet beneng, yalaga riam kabent, kajing don kam ban bon pat, kajing tho shapang ki an kendo shap kariboy, kajing iit yala kajong kaktiin bat kiway. Sa kawipat, ifarasngi,
Kung beriya boy I jengai ila pensyur ye ki long yen khasi penar ban don ka yen kesem ke ba bon pat. I pensyur berapa ki ye ki long yen jengi ban don ki khon sibut. Desi ni sam ke ye kata mo ndai pada singi pensyur. Balai nomor I jengai. Nomor I juong inga berapa ka jaj bendriu ke ba bon pat de ke jaj bendriu ke ba flan. Pada hari India jengi I kani ni Isha kani ke ka state ke ba control ye ke politik sa po India. Dai ke Uttar Pradesh. Boleh nomor kia pun pat. Ni apa Meghalaya kan umut ki MP ni dah. Tang arngut kini ya thau protection no. Tang rai apa napo UP ke dan lagi spa umut ki MP. Boleh nomor ki pun pat. Te ladangi upajengi ulang barit kalong ke jingmai ka ya ke jajun riu jengi. Pada sengi juang ba ladangi pat poi syaka lai million ni dang dan nak ke jingmai. Sementara kerja bendri kasih janji jengi padon ni 4 kot syaka lai million. Desi tang syaka ar million dengan 4 kot. Tinggi dan kam banang roy. Nomor ba kerja bendri ka ba bun pai ke kerja bendri ka ba fan. Timintangin ya pa shwa shipor syaki jingpen bena. Tumintangin ya pai biang syaki Khubor badangsa. Kamau Clem Secondary School Mau Lingkong hakan riu terik unai wing arjar arpui kalapen kop burom ye sangut kisamla pule jong kate ke school ki balapas bha hake examen SSLC but HSSLC jong snem arjar arpo but arjar arpui. Kajing temu jeng kinong penya jong kate ke school ban pen kop burom ya kite sangut kisamla pule kadai na kabenta ban kintiu shu but padang ai min sim shu yeki. Hakaba katay kan longru kanuksa yakiway pat kisamla puli bakindon ni kaminsim menteri shitom minot top hakijing puli kijongki. Hakatay kasngi la sakhilang ban ay minsim yakitay gisawngwat kikun samla puli daw MDC Kamahoti constituency ubak Charles Marngar kum ukongsan har ringkat ke headmistress jongkatay ka school kakong B Lingdo Lamin lembat unong seng jongkatay ka school ubak state board walang. Kinong hikay kikna school lembat kikimi kikpa jong kikna school na pedeng kiti kisangwat kisamla puli balasya penkub burom. Tiahapan ay ya kajing nang kajing start. Kaya kajing nang kajing start. Kajing start akatin parang gi ongkum no. What is
tongan keli da kasi ke ai ke jing start haka ktin parang gi ong gumno so ba juba ki ong wisdom tenem wisdom ke ai ke jing start darang ipe ya ka dictionary ki ong wisdom kadai the quality of having experiences, knowledge and good judgment. Kata kadai ka wisdom ngane ke jing start. Kecing start kalong ke badan kam hadu kata-kata. Ngidon kam ya kecing nang kecing start. Ngidon kam bandan ke kerdan ke bahe kam tam hagini kisngi ke bangiem. Uway uru start ujon dewi uang. Education is not preparation for life, but education is life itself. Kecing nang jing start nane kecing pulehi kadai kecing em. Nang tade ladangi hikai uwei ukna ngila ban penkela tang kawei kajing em. When you educate one person, you can change a life. But when you educate many, you can change the world. Lada hikai tang uwei ukna pila ban ai kajing em tang yu uwei kna ai. Tendai lada hikai ki babon pi ai ke jing start ki babon pila ban penkelado ya ke pertai kata kadai ke jing nang jing start I don kam ya ke jing nang ke jing start tendai ban yo ya ke jing nang ke jing start pade I don kam ban long ki bakum no Minta kesngi nakaliang ke DBR-YN Records kawai niki kenhon balazdang daki samla khasi badon sab ban wai bat chna jingwai bat pelat haki social media kala pelat pat ba biang sa kawai ke jingwai bal ai kerteng ke Meghalaya cipher kini ke jingwai ke debelarwai dash phomut ki samla ki badon ya ke sab ban thau bat chna jingwai ha ke rukom ke bakerpang Yakini ki samla lalum lalang dakani ka kenhon DBR-YN Records ban penpau perthai yaki da ka sap ka bakidon. Habakren bakadon Bosco Media Network nakaliang ujon Reynolds Carlingdo ubade manager ka DBR-YN Records ulay thu bakani ka jingwai ka day ka bakampir nakiway pat ki jingwai balapalat hakipor balade. Shushu usamla John ulay thu bakani ka kenhon kalalum kalang yaki nongwai ban kentiv yaki hakasap ka bakidon ban ailat yaki ban pindon kam hok yakasap kerpang bala ai doble. Kani kadai tang kajing stang namal bakani ka kenhon kadang persyang ban lumshu yaki nongwai ban pendi yaki way pat kijingwai ban shimbenta deki babun kiriu don sap nakabri uhinyo terap. Senang apa jong jing kang kum tang yu ngila senai ka himai kalai cipher ka badai ka wei na kiren san ka ban pen iya ka sap jong ki khna khasi jatya ban garu di badan ka jela jong ni di kum tahi ya ka ni ka cipher la sna but ya ka ni ka jingwa la sna dari wei member jong ka di brand record di DJ Brian but shout out ye I bomla undan ka ni ka interview nama kita bomla kiar but kumjuru baru member jong di Brian Records kibala trace tom bat penlong ya kani project ko pasay so ki kuntahi kani project lasdang but pinsayo ya kani ka pila page ya kani ka video ya ni cipher ka channel jungi kibala ka teng DBR-YN Records but I get interested in kita ka ba like share or subscribe but kawai hu ikwa ban ong shapi ba kumba pila juga shan ini nak kapur ai ke jingker shan ya kini ki artis ha ka jela joni ki badang sedang bat paladan ha kini ka feel lani kini creators ki badan ha ka jela joni ki balas sedang slam ha ndrei ki duna ba ya ka jingker shan ha pi ki pad ba mo nakaleng ka kenhun di Brian Record ni kerpa snorit na pi bapin ai ke jingker shan da ka pa like share ba subscribe ya ka channel joni nang ba kila pembeli ki konten ki ba itana bat kila pembelinya ki tang kata ko apa nai ko play kerpang ya baro sampai ki video sa like sa share sa subscribe bat tang away ke bahadu tentang ya wai ko apa pengut ya kani ka interview da ba in haru ka jingkershan ya kan dan Bosco Media da ba fi like fi share ya kani ka channel nama kumba POE kani kadai kawai na ki news hapo kajala juni ka ba la yarap shisha ban kentiu ya kini ki
yaki artis lani kini kinong shna lani kinong draw nilai i kumba iyo i hakini disngi balada kita permi ya kila permi ya kanika episode joki kumba pila ai kenta kisamla hataba kiju kintiu ya kisamla ma pila pan pet ya kanika yu pat niru inam sudah pat pila on snap ya experience jong kan di brand record kambun tu pat tangkatahi ngakwa pat berikut ya kanika interview kublai shibun kublai shihajanu kublai nakot tui Meghalaya 1.0 Cypher. Bat dah kituki khubor ngilapoi syakabukun tak haduk pengine syambiang kublai shibon.